Welcome everybody, Huntex 2026 Legionnaire stand 517 this year. Everything that you've come to know and expect from Legionnaire. Drag bags, we've got a couple of new ones. Hunter Scabbard, original drag bags. We've got the brand new 22 LR drag bags which we're launching on the show. Old products like we all know and love. The F-Tac bags which are always a winner. Shooting mats, size of a rugby ball, behind your seat, quick deployment, everything fits and everything. Additional products on the website, bipods, these are great if you shoot hunter. Lightweight, extremely lightweight, great value for money, easy to attach, great addition to your gear. And then obviously what we're most well known for is our suppressor covers. Made well over a couple of hundred of these in the market already. If they work on this, they'll work on everything. Guaranteed to take away Mirage. Hope to see you guys soon. If you guys are looking for us after this, www.legionnaire.co.za, Facebook, you'll be able to find us Legionnaire, and Instagram. So give me a call, let's talk, see where we can help you out. Trigger Cam 2.1, come and visit us at the booth. We'd love to show you if you don't know the product. If you know the product, still come by. We're running a competition for the best video taken with the Trigger Cam. We'd love to show you what the product can do. We're proudly South African company. So the Trigger Cam has live streaming capability. It's a perfect training tool for a first hunt, for precision shooting. And yes, it's the must-have utility. So please stop by, come and say hi. We'll show you what the product can do. And it would be great to see you. If you're using one, also come and stop by. It would be great to catch up and talk with you guys. So if you're interested in buying a Trigger Cam after Huntex, visit our website triggercam.com. We've got multiple retailers in South Africa stocking the product. And yes, it would be great to have you guys as a customer. Hey, julle is hier by J&J Warmanting se stalletjie by nommer 517. Ons het Lightforce ligte gebring vir die hele jaar. Knockpex thermal teleskope. Sonder twyfel die heel beste thermal teleskoop vir die jakkelsjagters op die mark tans. Ons het die teleskope en hulle, ons het die clip-on thermals. Hierdie is die hoogste spesifikasie in 'n thermal clip-on wat kommersieel beskikbaar is. Fox Pro roepers het ons trofeekeer vir die manne om hulle trofees mooi op te pas. Skedels, velle, alles kan jy mooi kyk. New photo tripods, slegs hier by J&J Warmanting in saal 5. En dan gaan ek julle nog so 'n paar goedjies wys. Ons het ons blou berg wat ons elke jaar bring met Lapua koels en doppe. Norma doppe het ons hier, soos ek gesê het, die Knockpex teleskope, verkykers, handhelds, Lapua koels, Berger koels, Teslong borscopes, om te kyk hoe lyk 'n loop as jy hom skoon skiet, soos die manne altyd sê. Ballistic case wax, baie populêre produk vir die outliers en ook die spray lubricant. Na Huntex in Bloemfontein, 59 Du Plessis weg, Langehoven Park en my telefoonnommer 082 535 4100. Hi guys, Jan here from Huntex Pro and I'm a proud ambassador for BioMiracle in South Africa. Guys, we're in all 5 at Huntex and we want to show you what BioMiracle has to offer. So firstly, it's the very popular lightweight hoodie that BioMiracle has to offer. And before I tell you more about this lightweight hoodie, it would be just explain something to you. So you work on a Larry's texture. First thing you put on a short sleeve or a long sleeve shirt. Over that, we'll stick on the lightweight hoodie. And if you stay cold for those early mornings, maybe you can put on your the buffet jacket and even a soft shell jacket. Just put it in that way. As soon as the day heats up, you take off your jacket. It's a layering system that you use, so that works really well. The material is very lightweight. It doesn't make any noise,
And this lightweight hoodie is definitely one of the top sellers that the guys had to it. Electric got some Packway members t-shirts, stand out from the crowd, the black puffy jackets, the camo carpet jackets. It's hard. Well, you just help it. And long sleeve camo shirts. His shorts and camo shirts. Very nice is the heavyweight hoodie that we have. It's also made from a very thicker material like a chat shirt. If I just really want to find out more about Biomorph, especially in South Africa, contact the wholesaler National Cartridge. They can hook it up. You simply visit our website www.biomorphwear.com and become part of the pack. Hallo, julle is by Archers Edge, saal 5, stalletjie 510. Dit is 'n voorreg om ons hoeveelste Handtex hier te wees. Dankie vir al die jare se ondersteuning. As julle ons nie hier by Handtex sien hierdie jaar nie, of as ons te vinnig verby is, kom kuier vir ons in Wekkerstraat, Pretoria Oos, Moreletta Park. Ons help jou om jou boog reg te kry, ou toerusting reg te kry en op standaard te kry vir hierdie jagseisoen, of al die nuwe mooi speelgoed, kom kuier vir ons. Hallo julle, by SSG het ons 'n oplossing vir enigiets vuurwapen verwant. Sakke, toebehore, ons baie gesogte semi-hard cases en baie lekker jaggeweersakke, kompetisiegeweersakke, dubbelgeweersakke vir as jy halgeweer en 'n jaggeweer in een trip wil saamvat. Lekker skietkussentjies met 'n baie sagte voering daar wat jou geweer knus laat lê. Dan het ons groot kompetisiegeweer sakke met 'n hele rugzakstelsel, halgeweersakke, ons gewone pleingeweersakke en ook eier en takties. Ons produkte is beskikbaar by alle toonaangewende vuurwapenhandelaars landwyd. Goeiedag julle. Ons het ons reeks van Zeiss hierso hierdie jaar. Ons het verkykers saamgebring van ons terras af tot by ons HDX's, SFL's en 'n 50 vir die mense wat dit gebruik in laer lig. Dan as ons na die teleskope kyk, het ons van ons lae vergroting V4 teleskope reg deur tot die populêre 6 tot 24 by 50's wat baie populêr in die mark is. Ons het van ons groter modelle hierso en ons V8 reeks wat meer in ons premium klas is. Ons het ons S3 wat op ons first focal plane teleskope vir die kompetisie skiet en die langafstand skiet. En ons het 'n voorbeeld van ons tripods saam met die multi-rail wat jy 'n paar goeders kan opsit, soos jy hierso sien is daar 'n rifle clamp en 'n bino clamp. So jy kan definitief na ons hele reeks kom kyk wat beskikbaar is van ons produkte. As Handtex verby is ons nog steeds in al die groot handelaars. Jy sal ons in die Wildman takke kry. Alles is beskikbaar daarso. Goeiemôre, welkom hier by SA Wing Shooters en die LRSC. My naam is André van der Westhuizen. Ons is 'n gespesialiseerde jag- en sportskietvereniging, geakkrediteer deur die polisie. Julle kan verbykom, ons doen long range skiet, ons doen voeljag, ons doen multigun, ons doen pistoolskiet. Ons doen alles plus opleiding deur gesertifiseerde opleiers en gekwalifiseerde mense. So dis die vereniging om by te wees. Kom gesels gerus met ons, kom kuier vir ons, sluit aan, doen saam met ons 1500 skiete 'n jaar. Is welkom om by ons te kom kuier. Geniet dit.
Handtex, na Handtex skryf ons wingshooters.org.za of longrangeclub.com. Nou ja, julle, daar's hy, Handtex 2026 en julle kuier natuurlik by Ketty. Ketty.co.za, Ketty Pty Limited. En soos julle kan sien, het ons groot balls en dit gaan regtig waar oor die nuwe produk wat ons nou beskikbaar stel. Ons Ketty Yellow Matte Day Glow Pellets. So, stap gou saam met ons en kyk wat gebeur. Hierdie is een van ons produkte wat ons nou loods by Handtex. Dit is die nuwe Viper kompetisie ketty. Maar kyk hier binne julle. Dan die wil sê hallo, you're on TV. Hi. Alright guys, so hierdie is ons skietbaan by Handtex. Kom ons kyk hoe lyk ons produkte. Soos julle kan sien, het ons 'n ruim verskeidenheid van produkte. Tipiese utility ketties regdeur tot by kompetisie ketties. Stap saam met ons. So julle, kom na Handtex toe, kom geniet dit saam met ons. Ons het 'n skietbaan en ons het 'n verskeidenheid van nuwe produkte. Jy's genooi, kom skiet saam met ons. Hierso by Swiss Targets maak ons 'n groot verskeidenheid targets. Ons het papier targets, rimfire targets, ons het aan die kant daar so centerfire targets. Ons het groot verskeidenheid al die accessories. Ons het handwapenteikens aan die agterkant. En dan het ons ook 'n groot verskeidenheid ketty as deel van die Ketty Shack wat ons herverkoop. So, kom maak 'n draai by Handtex en na Handtex kan julle ons kry by swisssteeltargets.com. Ek is Joe en ons is hier by Handtex hierdie jaar by die Helpjag stalletjie. Stalletjie 415, as jy hier by Handtex is, kom maak gerus 'n draai. Ons ambassadeurs Joe, Appel, Bakkies Botha en Adam Tas gaan hier wees. En as jy nou nie by Handtex kan wees nie, gaan maak gerus 'n draai op ons webtuiste helpjag.co.za. Gaan kyk gerus hoe jy kan help om 8500 kinders daagliks te voed. Deur te jag, vir ons karkaste te skenk en ons verwerk dit en versprei dit. So, dankie dat julle ons klaar ondersteun, die van julle wat doen. Kom ons gaan uit en gaan maak 'n verskil. Goeiemiddag, Pieter Swart van African Tanning en Taxidermy. Ons is in Ryten, net naby Cullinan. Ek wil net gou deur ons stalletjie vir julle wys vandag. Ons het hier agter 'n sable skeleton wat ons gebou het vir 'n kliënt. Wat wys hoe die dier lyk as hy nou net uit bene bestaan. En dan het ons 'n klein Damara dikkie wat ons van 'n kliënt wat in Namibië gejag is. En dan het ons 3 pragtige 2 hyenas en 'n wilde hond wat ons spesifiek vir Bospoort safaris of Mabolingwe daarna by Mabolingwe gedoen het. Die diere is almal in die Predator Park van natuurlike oorsake is hulle dood. So ja, maar ons is soos ek sê van Ryten Cullinan omgewing
Julle kan ons kontak by www.african.co.za. Baie dankie. Hallo julle, hier van Hand Africa Leather af. Ons is hier by Hantex 2026 en ons het 'n klomp produkte hierso, handgemaakte leerprodukte. Ons het braaivoorskote vir julle, reeks van ons keppies. Vir die haalgeweermanne het ons 'n groot verskeidenheid goed. Kamaste is baie gewild. Dan het ons verdere jaggoeders vir die haalgeweer, harnaste. Ons het Leatherman sakkies, handsakke en rifle slings vir julle. Lekker sakkies om jou goeders op neer te sit, X-bags, driehoek sakkies, nuwe handsakreeks wat ons gemaak het en baie holsters om aan te kies. En na Hantex kan julle ons kontak online by handafricaleather.com of julle kan ons Facebookblad gaan besoek. Goeiedag, ek is van Lava Vacuum Verpakking. Ons stal huidiglik uit by Hantex, Sal 4, stalletjie 465. Ons produkte is ingevoer uit Duitsland. Ons produkte dra 2 jaar waarborg. Hierdie is ons entry level masjien V100 en dis ons gewildste masjien V300 Premium X. Hy het 'n drukreguleerder waarmee jy jou drukking kan beheer om te verhoed dat jy nie iets oor vakuum verpak nie. Ons sakke word ingevoer. Ons sakke is 100% kos food safe en jy kan in dit kos gaar maak, kos warm maak. Dit is sous vide friendly ook. So ons het 'n baie billike pryse op ons sakke hierdie jaar by Hantex. En as julle ons na Hantex wil kom besoek, is julle welkom om ons te kom besoek by nommer 5 Sterling Road in Bryanston. En ons Hantex pryse sal nog geldig wees tot en met 15 Mei. Philip Badners hierso. Ons is hier by Hantex 2026 saal nommer 3, stand nommer 351. Ons is hier met die micro thermal tegnologie van scopes, van monoculars, enigiets vir jag, doeleindes, nagjag, plaasveiligheid en sekuriteit. Kom maak 'n draai by ons. Kry ons na Hantex, besoek my webtuiste www.safarihand.co.za en kontak my. Dankie. Hantex 2026, Magnum Archery en Saldry. Ons is die invoerders van al die Hoytbo. Ons het die AX 1990 pond, die Carbon bo beskikbaar. Ons het baie van die Raven kruisbo ook beskikbaar. Die nuwe R470 is beskikbaar by Magnum Archery by Hantex om te kom kyk. Ons het hom beskikbaar om te skiet. Baie van die skole kinderbogies vir AGA het ons beskikbaar. Ons het die Bear reeks wat vir die kinders, vroue en mans is wat baie verstelbaar is. Dan het ons ook die PSU's beskikbaar. 'n Baie gewilde produk vanaf Amerika. Ons is in Garsfontein, Pretoria, in Jacqueline en Edgarstraat. Kom maak 'n draai en as jy nie by Hantex is of by ons kan uitkom nie, gaan na magnumarchery.com. Gaan kyk gerus na al ons specials op ons webblad.
Hello, welcome to our booth. It's Rowski Optik. My name is Patrick. I'm from Austria, from the headquarters. And today I want to introduce you to our latest show news. It's a very new on the market, the DS 4224 by 50. It comes with a remote control and use the buttons right here. Completely new optical design and a lot of new features on the inside of the scope. Another news is our stabilized telescopes. It comes in an angled version and in the straight version. And last but not least, our very new Seal companions. They come in 3 colors, either the green version, the safari brown version, or a nice orange version. Come by, join us at the show and have a look at our new products. Hello everybody, I'm Peter from Carles, coming from Austria, here to Hantex 26. It's a great honor being here and showing our Carles products. Here you see our refined products, first focal plane optics, 318, 525, 328, 540. That's the new 540 by being tested actually here. So we are famous for all these sport shooting activities, PRS, etc., etc. Very new here now, the 864 second focal plane for F-class. If you have a look over there, with a nice weapon over there for F-class bench rest, and we are proud to show it here on Hantex 26 for the very first time. It will be available in around 4 to 6 weeks. And yes, let's have fun and enjoy the show. Hi, I'm Justin Nicholson, International Sales Director for Strasser Rifles. Strasser is an Austrian-based company, still a family-run company, and we build straight ball rifles. Very smooth action, easy to use, operate, multi-caliber. Take it apart really quickly. Up, popped out. Trigger system, which is adjustable from 700 grams to 1.2 kilos. Comes with set trigger as well, down to 200 grams. Everything you need to take this rifle apart is on the gun. So I can take my Allen key from the trigger system, chop it into here, turn, I'm out. My lever is inside the fore end. Take the lever down, take the barrel out. That's how quick it is. Barrels are Lothar Walther, guaranteed sub-half MOA. Everything is built in Austria. If I need to change the calibers from standard to Magnum, otherwise I can just remove the bolt head like this. The magazines take all the calibers within their range. Simple, fast, effective, accurate and hand finished. There you go. Hi there, it's Declan and I'm here with Vortex at Hantex 2026. We're going to run through a couple of different models that we've got here. So from the hunting side of things, we've got Viper 3-50 by 44. They come in a second focal plane. There's also 5-25, that's first and second focal plane. Something new from Vortex is the Crossfire HD. There's also a couple of different models within that. 3-9 by 40, there's a 6-18 by 50, 4-12, and then for the guys that are out at the range, the Venom 5-25 is also a fantastic model as well. Binoculars, the Talon HD 10K, fantastic binocular that's just come out. It can range up to 10 kilometers, and then we've got a full range of the other binoculars. A couple of different red dots as well. The 2 solar red dots, the Solar CCW, the Solar ST, and then also the entry level point, the Venom red dot as well. Ja, pop past Vortex en come have a look at us. Goeiedag, welkom hier by Hantex. Jy praat met JC Leroux van Stealth Silencers af. Ons het 'n fantastiese produk, ons noem hom die Expanse. Dis een silencer vir jou hele kluis van 'n 223 tot en met 'n 375. Ons goue geheim, ons het omruilbare skroefdrade agter, so jy kort net die regte skroefdraad vir elke wapen, dan pas hy op al jou guns. Verder as dit, jy kan ons hier in saal 3 kry, stalletjie 336. Kom kuier by ons by Hantex, jy wil nie op hierdie ekkie uitmis nie. Jy kan ons kry op ons webwerf by www.stealthsilencers.com of jy kan ons gerus skakel op enige een van ons sosiale media platforms, Instagram en of Facebook. Hallo julle en welkom hierso by Sabi Rifles by Hantex. Ek wil net gou vir julle vinnig vertel wat ons doen hierso hierdie jaar. Weer eens hierdie jaar het ons al ons pasmaak gewere wat ons het. Kom kyk ons 585 en
5 en Yachty wat ons hierdie jaar hierso het. Ons wyd verskeidenheid van aksies wat ons ook het, wat van daar af wat ons vir jou kan bou en wat ons vir jou kan aanbied. Weer eens hierdie jaar wat ons invoer, ons optics wat ons invoer, verskeidenheid verkykers, rangefinders saam met hulle mono binoculars en dan ook nog jou verskeidenheid scopes wat ons ook hierso het. Weer eens ook ons trotse company wat ons invoer, Krieghoff, ons dubbels, enkelskoot, halfgeweerskoot, kom kyk, kom loer en by ons hierso by Huntex. As julle meer inligting wil hê, kan julle net by ons webwerf gaan kyk by Sabie Rifles. Hello everyone, welcome to Huntex 2026. Come and visit us at Hall 2, 206. Come and meet this lovely people. Natshoot Wallies is all around us, so say hi, come log your Huntex activities, come get your dedicated status, new membership, come talk to us about the relevant firearm news that's going up in the vicinity in regards with the Firearms Control Act. We'll see you here. If you miss Huntex, please follow us on natshoot.co.za as well as our social media pages, Instagram as well as Facebook. How's it guys? Welcome to the DRW booth here at Huntex 2026. Got some really interesting new knives to show you, some very cool stuff that's arrived just in time for hunting season. So we've got these two new knives with G10 scales, 440 stainless and Kydex sheath. That's for the whole grand price of 770 Rand. Just a really nice knife. Great clip on your belt, so that's never going to come off. And we got that with two sheath covers, the orange, so if you drop it in the felt you won't lose it, and it'll be easy to find it if you leave it on the ground. From there we've got some really nice new folders. This one in particular I think is a very nice folder with a nylon scale, one-handed, easy opening, safety clip, a little bit of blue aluminium just to make it a bit exciting, and if you want to you can switch the clip from that side to this side. Also just a beautiful blade, 400 Rand. I mean, it's just ridiculous. It's such a good price. It's such a nice little knife for everyday carry. From that, we go back to the fixed blades. We've got two of this style, just a very compact little small fixed blade. Not so big that it's stabbing you in the ribs when you're walking in the veld. Just a great little knife, 370 bucks. Black coating on the blade, 420 stainless, and a little bit of blue rivets just to make it a bit exciting. I'm way over a minute. And then I've done that. And then just to finish off, we've got this really nice orange, again, orange handle so you won't lose it in the felt. Very nice, sticky, so it's got lots of tactile to it, so if you're working an animal and you've got stuff on your hands, that's not going to slip and hurt you. But if you're in Huntex, if you're at Huntex, come and visit us at our booth 295 Hall 2. Otherwise, get hold of us on Facebook and we'll point you to a dealer right near you. Hi everyone, Sniper Africa at Huntex.
Hall 246, stall 246 in Hall 2. We've got some amazing stuff on clearance. Please come and visit us. Prices never to be repeated. It's only for the weekend of Huntex. Everything here has been marked down to clear. Don't miss out. And our normal range still available online, still available at all our stores. If you want anything from the regular sniper range, it's available at Parktown store. Be sure to look out for our new boot, which is going like crazy at the moment.